Jangan lupa subrek. Comment, answer. Kamu tadi subrek yang ditendangan hiji-hiji sianya. Terus maju terus, tembaklah, anggap terus. Kami terus ada nyasar. Woi, kemana sih ya? Landak, percuma indah bumi bisa mau kepastian hidup aing lah. Biar bang. Terus. Aran iya anak gua aingnya. Kurang. Ayo bos teleponnya. Woi, kan bisa kan. Announce ya. Videoin lain. Halo bos. Bisa di marana dak. Biasa ya kerja baru dak ya, kemana ML ya. Woi, bos teleponnya. Siap. Dari ya yang kebuka duit yo. Kadang kadinya, siap. Oh. Nanti bos orang telepon nak. Biasa pengen tanggal ibu beureum. Ayo nggak biasa ayo samperkeun. Coba ayo. Masaran aja. Si editan doang. Pasti si editan mah. Orang juga bos ya. Kita operasi orang ku bos. Pusing lah. Kakak, woi mana ya bos nak? Ya kemana ieu? Tadi ngomong di mana sih nah? Di base camp ngomong. Kita Kemana ieu nya? kira aku nyempil dak tanggal cau. Hese aya boga bos botol kecap di tangan ame hese. Mana ieu bos? Ajeun ting dak ketik eja aya duitan ieu batur ge. Jangan coba. Yo mintangan. Ayo eta bos tah. Mana ai? Mana? Eta kenah naik. Lila amat sia budak aing mah nungguan dina tangkal tundun. Pura bos, kami menangan na peralon eueuh tidak panggil. Kan aing di dieu bae ti tadi keneh. Wah, coba turunkeun aing ye. Siap bos. Ya bos, kedeung nah gede angkat budak. Tenang siap. Anu nu ngangkat. Bos mana sama ih. Lila bos na. Tadi turun ge. Kata cebol terus. Woi, teken aing ge anak gua. Siap bos. Cebol ge. Sedep ya. Oh, siap. Ngomong-ngomong ayeuna nih bos, urang datang ka dieu. Woi, si gergerawe aing teu boga duit. Kan bos, jae nama hese dengan duit. Gawe malak bes ya. Encan jajan-jajan sapoe. Siap bos, laksanakan. Siap. Gerak kan itu siap. Berangkat. Anjay. Gua anak legend ka aing Itu orang tak makan nih, nyahot tinggi lemur gara itu deh mahal, cuma edan tak bosnya. Warga aneh. Bukan be aya kitu nu lewat. Oh, coba orang Lewat taruh. Coba. Ayo. Iya. Mana ieu urang? Udah kayak cepet jangan. Jangan. Udah geus ya mah. Boleh. Jailan wae. Kemana ieu urang? Pan kemari mangge awe di pabrik Usama. Pemimpinan nomor na ieu ngajakan ka Buka. Ayo tangkeun. Coba. Ayo. Berangkat. Weh, ayo narik weh. Astagfirullah. Cik kunaon eta talian kadinya? Batok OB tuh. Hahaha, rasakan sih ya. Coba deh bukakeun. Buka. Si amat obengnya sih ya. Bagor. Gede. Emang seorang tiluan tuh. Oh iya. Sikat yuk. Sikat. Oke. Stop. Kemana sih ya? Enak malak, buka pulus tuh sih ya. Hah? Loba aing mah. Mana coba nyela duitna? Besi di salah ada bag tukang malak ya. Ih, si boga duit teh eta. Atuh emang ngebadeg. Deh we. Mana? Bergerak ke bos saya. Karbal amat ieu budak malakna. Bos. Aduh, itu tukang malak dipalak. Woi, sia aing ditendon teh dieu. Sopan sia ka aing pan aing bos. Itu kecap pindah ke yuk. Ayo dihandap. Bos. Peot, ulin yuk. Peot, ulin yuk. Oh, kadang. Peot.
naon, Neng? Antar Neng yuk beli cilok. Mana, Neng? Ke tempat biasa teh ya. Iska mesin doang jadi itu mah loba preman. Moal ih preman lagi lalu tuh ya. Ayo tuh. Ayo. Kunaon budak sieker tadi lulumpatan. Adi bos kami kapangi budak tak mangsa malah dipalak deui sialan. Di kami bebeja ka dieu lah. Eta budak wanyeun amat malak sia. Hai tiang geuning aing. Siap bos, berangkat. Woi, goblok nungguin aing. Bos eta mana? Tinggalin bos. Ayo. Dongkok bang, dongkok. Siap. Naik. Ayo berangkat. Berangkat. Mana si Obe? Budak-budak. Ay, eta. Main mabur bae eta budak nyalain barang yang urang heuh. Heuh, Gus. Parah. Ganyong, okem ganyong, okem ganyong, okem ganyong, okem ganyong, okem ganyong, okem ganyong. Sebuhang siranya. Bos, si buahang si non ngompol bos. Oh, aing di celana aing ngompol. Babi dua. Turun. Enggak bener. Sia ninggalkeun aing budak, sia ngalit amat. Sudah udang sia hayu. Woi, awas ya aing harapan jabusna. Oh, sudah tila. Maju bos. Bos. Tadi bos. Kumaha eta eta? Hah? Kurang kapalakan ke. Kapalakan bos, muri lain kapalakan. Ayo. Ngomong bener bos. Oh, bos. Ben, naon? Itu budak tadi kurang dipala. Lapor gede ka urang mau budak letik. Si gadang aja tah mau budak letik. Namanya supaya diberi duit kurang atau budak letik nah. Parahnya. Waduh. Mayanya. Nah, ya. Kabur apa? Bingung urang kabur pasti udah kurang ya. May mang. Oh, mang. Kabur ulah. Ulah. Cicing bae urang di tangguh. Oh. Woi, sia malakan anak buah aing sia. もう死んでいる。 Amat. Kenceng aing he. Astagfirullahaladzim. Sia malakan anak buah aing sia ha. Jelas sia tato aing. Wah, Tatoan lu. Eta. Aduh. sia ngelawan anak buah aing. Wah, kitu sia. Oh, sia. Maaf bos, nyaho anak bos. Ampura. Duit. Oh bos, semoga orang semoga duit. Tadi malah ke kami bos aya cina eta. Sikat bos. Hantem bos. Sikat aja bos. Kalau ngasih. Duit. Ragapan. Tuh duit taruh. Semoga. Sikat deh bos, sikat. Kodok kantongna bos. Etalan ieu. Eta bos. Ah ini mah kantong doang, onan-onan. Eta bos bohong aya tadi cina. Enggak bohong bos. Kumaha bos? Tadi mah loba bos. Urang mau boga sakit aja nih ya. Ya jeung bos bayar. Bang, iya. Sia lamun teu boga duit, bajuna kaluarkeun. Sia. Goblok. Kedeng bos eta susu telan ngisimkeun ya. Geus. Nyendak hujan itu muka baju. Buka lah daripada beak bonyok banget orang. Yus dah yuk, buka baju. Ya bos. Jangan, sebuah. Siap bos. Ambil sikat. Bos. Kemayu setaran jangkil. Oh iya. Aduh. Sampai dicokot. Mabur ayo lah. Ayo. Urang, best camp. Baju geus meunang pan baso. Anak buah, aing taikeun ka dieu. Siap bos. Kumin, urutan aing. Siap bos. Kita men. San, sia. Bos, urang ka dieu lah nya. Oh. Nahan ya aing. Aja, kita bos. Neng tuh cik aing naon lewat ka dieu mah aya preman. Mana? Itu tuh. Moal ih ya aing. Ayo tuh. Ayo. Bos. Ini apa itu gelis? Oh.
Tadi itu tuh cewek gelis tuh. Oh tuh. Wah itu. Bos, palak boleh itu cewek gelis. Palak. Palak. Aduh. Susuna gue. Punten ya aing kaget. Arek kemana neng? Arek meuli cilok Oh boga duitna bante. Boga 2.000 doang. Ha 2.000 doang. Budak sih ya boga duit bante. Itu bos, bro buka duit bos, buka duit kan bawa kayak. Siapa mau ke gawe bae teu boga duit. Siapa? Kan kita gaji bos. Nanti digaji-gaji kami bener bos. Siapa itu? Abeh wah. Bos, keren bos. Wih, nawaran atuh bos. Jing naon teh daharna? Gitu. Entong. Jing naon daharna? Entong sateleh. Kumaha? Abeulan eta. Ya kudu ditendang nyampe pincang ya. Tadi Minta nomor WA. Neng minta nomor WA bere ulah. Bere. Oh tuh daripada orang dipalak. Mana kadi HP-na? Bang apa aing? ya. Ya neng HP na. Nomorna simpennya. Ya mesti simpen. Makasih ya sayang. Makasih ya sayang. Gerang ngantuk siak di situ. Tuh.